Izabe ke izinto ke siyaqala mntasekhaya esicala ke lapha ke kwenkulu ke la ingcindezi ngoba ke kona ke amacembu la ke amabili la e-Ivory Park ema-7 lapha ke izinto ke ezenzeka khona wena mntasekhaya akulula lokho engingaqala lapha ukuthi ngikuyenze ukuthi ke nginibingelele nonke lapho ke enkhona ngithi ngiyanibingelela dumelang awusheni molweni ndimashoro nokhuyamora good morning mina ke igama lami ke uyena ke Nkululeko ngesibongo ke ngwakasibiya siyasho ke isithakazelo sithi usibiya ke usodobe ke umthunzi omuhle indoda yabika ngeenkomo abanye babika ngamahlathi ngwele ke khona lapha ke kule kasi zathathana ke manje ziyaphulana umlando kuphela bayenza okuthize engakujwayelanga la engijwayele ke ukubona lapha kumabona kude omagijima iqembu layo ke la ke Stellenbosch ligijima MTN 8 libukana iqembu leOrlando Pirates izinto lezi akujwayele ukuzibona kumabona kude ngithatha intambo zami nje ngisigobe ngithi awuthi ngemapuleni ngiyaphuza lento ebizwa ukuthi iGavin Scorn ngoba ke manje ngiphathwa iheart pen ngifuna gijima hayi sheshisa ziyakhala ngempela.